sjećam se, dolazim na fakultet i meni prodekanica kaže, ja evo dolazim s ratišta, htio bi diplomirati, a ne može, kada sada ratne privilegije su prošle. Kažem, pa nisam mogao doći prije, sam bio u ratu. Sad trebaju privilegije. Su vi davali prije, to niste ni trebali dati. Sad treba. Mi kad se nije vraćamo s rata, ne. I ja sam razmišljao tada, sad ako oni meni ovo ne dadnu, razorit ću referat. Završit ću u Globusu, za moj problem će se čuti kako branitelju nisu dali da završi, da diplomira, i time ću ispuniti svoju misiju. Ukazat ću na nepravdu. Zanimljivo kako sam razmišljao, tako, to je način, a to je već bio pomalo PTSP. I srećom dekan, dakle, jer sam tražio da mi dadu napismeno, poslao sam molbu i da mi napismeno odgovori da mi ne daju to, da bi ja s tim papirom napravio darmar. Međutim, to je došlo do dekana i dekan je onda rekao, ja sam tražio 6 mjeseci pravo polaganja ispita, a moj dekan kaže po dekanici, je li taj gospodin bio u ratu? Pa je. Vi njemu niste dali, pa nisam. A šta je tražio? 6 mjeseci pravo polaganja ispita. On se vraća s rata. Nakon godina rata vraća se i bio je u ratu i želi sad diplomirati. I vi mu ne date. Sram vas bilo. Sad ćete mu dati godinu dana sva studentska prava. Jesi ima i menzu, iksicu? Sve. Izbilja to me spasilo. Dakle, ta riječ... A i referadu. I referadu je spasilo isto.